South Korea Unification Minister chungdong chuan September ne somni panga ninga ni khan anram thenom North Korea chuan nuclear ralthuam siam chhuah na man thin uranium an che khol nem hle ni na soya a soidan chuan North Korea hian tuna hian uranium quality sang chi kezi sang ni an che khol mek ni na soi North Korea hian tuna hian nuclear ralthuam siam chhuah bel tumin uranium te chu a siam chhuah na mun pui palia tuna hian man tangkai thei turin an song bol bek ni ina soi bokani mithiam ten an chu danin North Korea hian tunlai hian nuclear ralthuam siam bel tumin uranium song bol na mun an siam bel le nual ni an soya chutiang malak na chu an ram lalber Kim Jong Un thupe ka ti ni in an soyani International Atomic Energy Agency te chu dan chuan nuclear ralthuam pakhat siam chuak tur hian uranium song bol felsa ke si somli pani mamo ania hetia North Korea in uranium song bol sa ke si sang ni an nei ani chuan nuclear bomb somli pasari an siam bel thei don nia soi ani khovel ram dang ten North Korea hi nuclear ralthuam an siam thin ti top turin an lo ngen thina amaro chukum sang ni som pokot nulama chuan khovel ram dang te hian North Korea hi nuclear ralthuam siam chuak turin an nor na talo hlea achan po US President Donald Trump president ani tum khatna lai khan North Korea ram shroi tulu Kim Jong Un nen mai chana inkom na an neya amero chu khamituma khan Trump le Kim Jong Un te hian in rem na le in biak rem na mu mal eng man nei tak lo wangin khovel ram dang te po hian North Korea hi an ral thir ta thop ti te poina sei thei ome tun hnai loka khan Kim Jong Un hian thu soi nein chu ta chuan US ne na in biak na nei turin North Korea chu anin hong renga ma se anin bedon ani chuan US chuan North Korea chu nuclear ralthuam siam na anei te ti top turin angen turani lo ati thonga chung te ni wang chuan Kim Jong Un hian nuclear ralthuam an ramina an siam chuah thin chu ti top lam hoi lowin na sazoka kalpuya tumzel don ni te po ngai thei ani North Korea hian kumsang ni poroka khan atum khatna tan nuclear bomb en chin na an neya lo tling takin en chin na hi an nei nge a hemin huwa hian tumruk vel zet chu North Korea hian in nuclear ralthuam an siam chu te hi en chin na hunan mangle to hemi wang hian United Nations ngei po in North Korea ram chu nuclear ralthuam an siam chuaka an neya an en chin ni chuan shrek na an pedon ti te poin an lo vo to chung te ni wang chuan United Nations thu pekin khovel ram sang ten North Korea hi eile bar lama te sumdon na lama te shrek na an kalpui meka chutiang ani chung chon North Korea hian ram dang ten shrekin en san ma sela nuclear ralthuam siam chuan na an kalpui hi an chun zom ranga khovel ram dang te hriata nuclear ralthuam siam chuan na tura thil poi mo tak uranium an che khol zat po an puang zar ngai lawani International Atomic Energy Agency an ti ti hianin khovel ram sang nuclear ralthuam siam chuan a khol nei te hi an endik thina chuta chuan phal chin an nei ani uranium te po nuclear ralthuam siam chuan an an che khol nem lu tukan ni chuan khovel rem na lem bon na ta na poi thei don a chu wang chuan che khol phal chin a limit kha an tuk thina amero chu North Korea ram hi chuan International Atomic Energy Agency tanga anin nu dona rei to wangin an du zat nuclear ralthuam siam chuana ta na man thin thilpui mo uranium hi an che khol tamai mani chu ti te point angai tu te ni chutiang takani wang chuanin tuna hian North Korea ram chuanin nuclear ralthuam an siam bel zel don ni in alo lang ta tuna hian South Korea ram president thar Lee Jae-myung chuan an ram thenom le an mel makum hlun North Korea chu tun malama an ram hroi tu ma sa ten an lo ti ang lo takin indoor na mumal tak nei puya in biak na nei pui adu thu alo soi cham chia nuclear ralthuam North Korea na an siam chu thin te chu ti top ani thei ngei na turin North Korea chu thian tha siama in biak na te nei puya chu tiang ang soi pui chu du thu kar ma sa lok po khan alo soi chokani tuna hianin an melma North Korea hi hetiang ang ranga an enani chuan in rem na le in riat thiam na aum thei dong lawa chu wang chuan South Korea President thar Lee Jae-myung he chuan thian tha siama in biak na do kan kil puya som adu thu alo soi thin ani North Korea le South Korea ram te hi nam khat le ram khata cheng thin an nia a toy zong in soi tai la no indo pui pani na alo top khan South Korea lam hi
United States lam hian an enkola ti chuan North Korea lam hi Soviet Union ten an enkol thonga ti chuan ram pahnia in thenin an in rina ram ria chuan 38 parallel an ti chuan manga ti chuan kumsang ka chako somli pariat atangin sarkar hran ve an nei ta ani kumsang ka chako somnga tanga sang ka chako somnga pathum kumthum chung khan North Korea le South Korea te hi an in dawa chu Korean War tia soi ania he in dawa zo nu hian ram pahni te chu in pum khatna lam ain in tren na kong an zo na sata zela ti chuan South Korea lam hi mi pui thlan chu ro rel na democracy an kalpui lain North Korea lam chu kan hriat theu angin mi mal ro rel na autocratic ro rel na anti chu kalpui ania Kim Jong Un te tha ho hian ro rel na an kalpuya ti chuan an du dan angin ram ro rel na po an kai hroya an ni chung ko ho in thla chong zel hian ram ro rel na chu North Korea lama chuan an kalpui ta heng bo rok ak ni chhota ka hian unaw le nam khat ni thin Korea mi pui te chu ram lian pui pahnia anin thenta North Korea le South Korea ti an lo ni ta tun thlengin hetianga unaw in thenta te hi uile kel thlun pol an soyang main anin ngura anin bau ton renga mel makum hluna anin ngai ton tareng maya tun tuma po hian South Korea chuan North Korea chu nuclear ralthuam siam chhuah uranium kezi sang ni zet nei bel le in an ngaya khovel remna le monna tan le kilai Korea ram Korea Peninsula anti himna turata na thilpoi takania wangin he North Korea ina nuclear ralthuam siam chhuah na tur an nei khami uranium check call an han buai pui le po an ngai mo thu an ron soi chuak ta ani